Anana Onyankopon nipem sa ofa na sempa a wasiesie firi osoro esanse ono amu de ontimi enkasa mayante enti wase wode fa ne mam na otuyamfo yenti na ana asofo shadro kete adwami dia se Onyankopon sofo yi na ampani so ta na chi dia ne nyina be kom ne yedi na etie no sima abra Onyankopon asem afa ne mu aba menumienu enchen yenti besra se yana no manyo tufo de enyom tata abaje no kwan na wode asempa no aba wanswa asemfo yo fo basa woja Hallelujah. Amen. Bon semshi ya median manya. Usambone nyokora. Emana nkwa miare. Emana nkwa. Yenyina. Yenkase Onyankopon uyi na do ye no ehoda. Amen. Pacho se wa bonti abrodeni. Home na kauset tie. Anentenko. Yada yajinko pano ashe she enenso wode yankwa ache menumienu. Ene 24th. Ana 24th April. Hey. The 2020 super 2021 be say gyaneko. America would na no ani o. Ni na nsia ni about 31st. E ko bosu menu. Kisne ho. Na nsia ni about o man 31st ni about dan yimu. Bosu menu. Tiza akrakra na wona nkasa brenka odi koko. Isen kwala abadie wo ni fufuo ne ebura achie. Eni munya ka Kristo din da. Amen. Memende bia tienie. Ya be ready fi be theory. Anambwa. Na ida ko bobra. Na o chini nyina. Ishaka Nyankopon din da. Memende bia o. Memende bia. Na tinkabo ina shanenso. Bosomenum
ka krebi ni awuram se ba de die betwa na metewa na Bible no eka me bia kire me Matthew chapter 10 yaw savo na Bible ni mi di komo sa o sa Matthew tidu verse number 1 Esafo dumienu ni yie nyanto wa se nyame asem there is no contradiction yo there is no any contradiction in the word of God. Hallelujah. Amen. Say amen. Amen. Think about nation enzo. Say ultim. Okay na. Do bridge yiso. Ano bitu ne nsafra o se bra. Bedi me nchen na o twe a Masambusa mimbusa asafri nyina ne say yaba 31st of December sa 2020 2020 ai 2020 na ya nyumere sa asase edi be dua so no ever said 31st eni nyina sakra ekwasem eni ba awurade mu pa jemso ka say amen amen baby edi be dua ya no ye tie ni yesa de ene ma kwa na anti say edana asase sakra esesa ne tibia ti ma asembusa ampesembusa ne say sadi awurade frɛ ma ba nyame adwuma mu no saa na ade kɔ anasa won so wo ye biribi nhya se kenya ngopɔ din da amen Bible says Matthew chapter 10 verse number 1 yes Esiafo dumienu no yie esiafo dumienu omu yie kan Bible na ye adansefo se ye Kristo asomafo no kwasem na awurade na asoma ye pa na ye ne ye ho oh to kin kan Bible na o se on frɛ obi o ntimi enye ni sua ni no kwasem this one no awurade to nsa ye den afrɛ no de tia wo tia na awurade na to nsa ye den afrɛ wo no kwasem nhya ka di da amen edu branda haye mase tom ba edu memenda ene hu wona awurade afrɛ wo no kwasem ante amen kura amen Bible says o se na ofre esiafo dumienu no bai ofrɛ David savo obo ko tietiam but awurade na ere efrɛ ai tebe ne ya gye sɛ ye program yi say posters yes a mama me wa sɛ awurade amfrɛ na honya den oma ofrɛ dumienu na ofre esiafo dumienu no bai ono awurade nkasa na frɛ esiafo dumienu ne bai no kwasem mini amama bon kasa na woma won ahohomfin so tumi abra ofrɛ wo so amomra oma won ahohomfin so ena wo me dey me question me busa wo ene apam na wo me dey ni say tell di upon frɛ wo no e dey no de say won sa hallelujah amen are you here we are here are you here we are here awurade frɛ say bra awudi mi kamba ne nkwagye asumi mu no de ose ofrɛ asiafo dumienu no e bai ono awurade nankasa ma ahomfi so de en tumi san Bible na se ho udu ba bi se na kenkan ya ma awre ho kakra awurade ma ofrɛ wo ba no quality di sumi mu se la konkon se tumi na di wo so anu so etimi fa benefit bi amra sore no Nshaka te kenya ngupo dinda amen me ndade ye nkyerɛkyerɛ wo nkyerɛkyerɛ ngu so ameya oto de nsa frɛ asuafo dumienu no wa sɛ Joseph wa mama humfi so tumi sɛ wontu won tie wa mama humfi so tumi sɛ ba bi obehia humfi bia no wontu won wontu won gaso bon sam kra somebody about obi bon sam but on tiase 2x4 hallelujah amen and I'm just say can any go school no na exam time so say yes ye go shia teachers for third year even classes ti akwa bi ekọ na ono woda ti ebusa question obi twae yes that for him now take bla bla no solid with them kan obebam teacher ni no aden say oda nyina no
What way in a was soon as a kakaka bono. No, Bob Ditcheni no, Jimmy. You be in school no. Now you're in school a t-shirt and the guy named Jimmy. We are no board as one fa. Hallelujah. Amen. Obi nim the echo cry. No question. And then, Humidai, every year so, Obi be sweet to make Gigano order. So, and me rich me who said, and then me know me fear better. It is a so maybe a froze a soft man, sorry. No, but says a soft. Who does I don't know, sorry, Papa Pato. No, many come me da. I was putting him here because on the Amma Medan so. Then I come and say, da, meet me, my medical meda. And this other mother that yeah, I have from upon a class, Papa, me no meda. And you made the pa. Yo, So for background. so for Debbie. Oh, class, I met yourself. Or the home suit to me. I say, before Mo, the kind of grass of natural. Hallelujah. Amen. And then a minute. Okay, come Bible now. Now, say the Israel for doing a good point. And it's Roman Nanti, you and Yapon Nantia. Bra, you can't watch my jebble. No question. Bra, who? Pa. It's Israel for the so called Ephraim on the Swa, Etchapo, Gentiles. Just say, that's why Mamma move for your day. Oh, now, so can yes, you so sorry and come, Mamma, when you be any will be you. Now, so up to date. A case of folk like shady cramp, what you say, ye diablo. Memen dana basso la babeta. The bedin afraid, I afraid. I don't, Babumiana. Yes, I must say so. The PS I'm with him. I bet him yes. The became the beer. Yeah, so now, Quanic Crass and Pampacho, me base here, so many trashy. Was my soft mammy go? I'm quite a Benjamin Samu. What the mammy come and go and fino to what any boom? Not with the one Gaza. So was it one was off Kenyamias on the uncle. Did Jimusa or this or the two disturbos? I don't want Yamias on your uncle. See, many play and kept wild. Shaggy and Kenya go in there. Amen. You disturb my most one. Yes, you kiss a friend. Soldiers, most of soldiers, may be enlistment. No, enlist. You can't enlistment, that's when you recruit. You're framo. It's your listing by your body. Yourself, boy. No, I just was sir. I want to go to Papa. What feeling? That's when you're serious. When you saw what you say, won't mean this soldier. Was I quite justify? Can I near Bobono? So quite justify now. You're two ball mount. Now, what's in it? Ubo crew. When you keep on a vegetable, I was so breaking ball. You say, what about Super Bobo? You shall get a king of body there. Amen. And yes, so flowering. Of any bow. Of any sheafon. Of any sheafon. Brian can hold. Now, of your Papa said, oh, mom, I won't fish to me. So won't to one. Oh, mom, fish to me. Huh? Who refers my John and catch the huh? You had it trusted in us, so you ready down. More to me, sir. But I need Bill Yakoba. This old Jesus to the bed. I did hear by you to me. And yet it is so them. You need to me behind a team. And yet, Katani Grumpa to me be. I will fear the better Mukanaka, mechanical service and Ankaye. They say, Christians are empty. Yenny spirit, Piatiamu, and I have one amnum. By Canero, to me be Amo, and yet to me, not only Mamma. Can you not be my Kisomono? Near money by you to me, not enough. Omuni pebia on sobia say 2 minutes mani sorry you shaking everybody there. Amen. And what to say 2 minutes watch what say Jesus Christ to den se frewa obema wo 2 minutes it offend the fearful
Okay, say what say. Me my friend. Kick a Bible. Matthew chapter 10 verse number 1. Yes. Now fresh you for do me no ba. Oh, fresh you for do me no ba. Now woman home fees to me. No ma home fees to me. Say one two on. Say omusia obi a home fee one so. One two on. Often to no. Now one sanyalewa. Hallelujah. Amen. Ade hear me pan. It is so ye Christo ni. Na yare eti ni padienim. Na wo hia obi. No how than so. Na ready to me mfa wo so declare sa o how na. Na eya we host. No kwasem pa. Ade ti nyeti ready fie ni ehuna man. Ese tumi no nsa nyanya den. Ekebi. Ye na ewe bi. Bible se seminia. Na won sanyalewa. Na won sanyalewa. Ne ahomle nyina. Ne ahomle nyina. Na esuafo dumienu ni din nie. Na esuafo dumienu no. Aro semuni o. Omudi nie. Di odi kan ne Simon. De odi kan ye fe ni Simon. Ofre no Pedro. Ah ni didi Peter no. Ne nua Andrew. Ah ni nua ofre ni nua account fe ni Andrew. Yakubu a oye Sebedi oba. Yakubu a oye Sebedi oba. Ne nua Yohani. Ka wo se ofre Sebedi ankan but ofre Yakubu. Keka Bible. Yakubu a oye Sebedi oba no. Yakubu a oye Sebedi oba no keka. Ne nua Yohani. Ne nua Yohani. Philippo. Ne Bartholomew. Ene Bartholomew. Thomas. Tojini no. Otudini no. Matthew. Afi oba Yakubu ne Tadi. Afi ne ba. Yakubu ne Tadi. Ofra na ne papa Afu. Eto. Wan fie no. Hallelujah. Amen. O sa bushom ne Awurade ato nsa afra wo. Wato ne nsa afra se brejidi ni bi. Ba o sister ba ko no tinkran wa anya dai. Wan fra no. Mimi nua bai na twem ya gere de mba gidi mpa abona mbekam. Me be boss tinam more than 5 years no ma gidi ni bi. You think say me frɛ ya no wafa ho ade ne ho afrɛ mu. Ono na frɛ nyame. Hallelujah. Amen. Frɛ bia no otimi ni twa so an. Anyam na mba gidi na ahye mi sei. O ka ye den a one so nsa do ba. Eno nya kenya gopon di da. Amen. Papa say Afi oba Yakubu. Ne nua Tadi. Simon a ofri Kana ni Yuda Iscariot oyi no mai. Wasi Simon a ofri Kana. Ana wasafra brantie bi. Yuda Iscariot. Yesu Kristo na sa to ne safra brantie bi o sefa Yuda Iscariot. A oyi no mai. Na oni se suba odi ba Yesu Kristo mo say obeyi ni yedan. Emai. Obeyi no mai. O say Yesu Kristo ato ne safra yan ba ya brabo no. Ya pom Yesu ofri yen chen kura. Trimodio and a Judas Iscariot years wa kan tantan tan waja woko. So Judas Iscariot Yesu maya. O e dey na dey Yesu maya. Judas on fa sekan won Yesu kukumu. Dabi. E ni nyuma no dey Yesu maya. Sa. Ana ai. E ni nyuma. Sa. Eti wo menu mienu dey Yesu ama. Biblibe. Are we still in fornication? Ana still aye wa bufu fam. Ana ye okonsem. Ye wa anytime. Moba fun di kwase ka Kristo fo kura yisu de fa fun ipa fun ekuye yo o zan den kwaka omni aba ay na no e ma bi nyizi tese o ma se de o David nyanto asem teche mu ba o peredo tese o wa bo si e tuwe betu fun ne so no roll on the tunnel. No, you must find who come. Anya, Dabio, say was so detail, so detail, so why they was a better phone so. Now 20 minutes now say, yeah, more than Ghana. A boom, you must say, you T4, I said to phone the channel. I say, you see, yam kakra, you see, yam as well. And a cocoa yam, ye disturb yes. Say, you jack crop. Boss will be about the Jina for so no or the roof will tell. The ever no you. The Bandia de Bimas and take on one crop. Now, man, to me, if one, even a lot of phone, we don't send a message. Oh, one of my set group, not watch him. Because I can't hear Consiamuna. No different than your nama. Very young couple. So bring fit. So for Baco. Yeah, positive. Odivo. Say this word name one. I over from my mania dear. No, then time go from Ben Okra Yusu.
the needs of like China you know yeah pena pornographic picture bi was so lokas twedie mu twedie pa me hu bi da this is twedie we die no maku na ebonye so for na na me a wonya mom na me imagine me pram tie be bo se bi prantia me ye guy pa na me chidi twedie we atan a so for ne je ne phone yes or yeah wo hunu picture bia je say ensan monyam to gwa ene yenye je phone so hwa de sisi ya asembesi enya wo na akokọ show o man na kasa de atoa wo sa ure fiefiem na nya wonwa o wa wo se so for the two gidi pa de say ya ayi hu not wana oh onium kinado na ye ondon saw oh ya onium o kereke o twa man beto so us was celebrate me kinado na but this and then say bi jano no kwansa wadi the point your kwakwache memenda boni a wodo e kosui brother David say nti fa okra na eye didi fo na Jesus say yenya enyamesumfu enyono nti da on ti da so look as come me so dog you kai brother David nyomo no boni a wodo e kosui fa okra na eye yenya enyamesumfu yenya Kristo fwe yenya ana o se de afode na de wo bebo o kan wusu apena o ma ken sa ko ye nche ye do be fa kwan bo na so enyum ko ntimi ampie ko ken wusu nse sen o de asembe ba hallelujah amen yesu kristo face afo no dumienu what ya mufeso tomi ama won minia e ya sawan sam ba se ya ko se yesu kristo kura fra ye no ofra ye no what da so de konkonse ne kura ye ne de tia so de no kwasampa eti bi busa question say de ekita wa wo de ye nyame adwuma yi e na de sa won sa na it's my question enwa awasi enwa fra wa de phrase bra be ye didi adwuma a wo de ne ho mehye wo mu no o say o ma ho fi so tomi so mo hye ho fi bi wo e kwa na no ho ne den won to wo ba busa say de wo ye mu anytime konkonsa pesim kunya na wo ya ani abufu birebe no e ka wo bia na e ka wo efre Satan ani na Satan na wia no ho asa ba ye mu bio pa e ta se ehunu kwa be fa so a je be why san ye ma nya na den ato atore yes kiso ho mu wade a o me ntia se da amen so di akura message e correct e de be konkon mu no o ba de dawo be kai nanu last 3 weeks yon na na je preach here Tuesday mba 3 weeks a comment na oka asem ka siese na ma me betia ase wa da guso na wo na nim ne na kura nyafe na stay bi o de bi na o de no yeye na so ma bu ko jane nta se do be no o be tampe onim be bi onenam ko de asem ka sie we ba obi de ne kra ato ne nam fonom e ka mumu yosema Saturday na kom o da guso awleho hallelujah amen ya so fon so imagine say boni o mu di ye no o mu hye o mu kan kyerem ba Peter say Paul say me ma fa bi ansie mu ma fa bi ansie mu wo danye me nyina di de kyerem se Kristo so fo pani a what baba o kan na kuma mu no krasem de kyere sa eti Paul etna si dia dansem ye hu say abra yesi Stephen abo no no kyerɛ obi sa sanya Paul ne di ho dance en komu hu da bo di ho dance say me aboba no kwana me sesa no mo de Paul hallelujah amen eti Paul yakwase ampani say oba kyerɛ ne bɔne akɔkɔ di yes Kristo onyakopa wo mo ka no Damascus ko ba kyerɛ go Bible mana o sie nya yesudie fo ma ye ene yasofo mpanifo ni sie a bɔne o madi no o mudi sie so nya bɔne da am hu so ba na ba o ye se mi wura dem mo apam ka se Jesus ena oba ni atani na asa hye no o yo trofo enye no kore o hwe ase no ayede waka waka ni apijawo sanete
Don Camillion. Huh? I say, I remember the day that I was sin. Sir. Huh? I was a sinner. When the Lord, the grace come upon me. Sir. Came upon me. The dignity. Now don't say can. Oh yeah, don't so for anime. You finna be full same bluff on you. You shall get second and put it. Amen. I am say. I told me now, wow. I'm winning so for catching. No custom. We are thing with me to watch up us all them. Hey, yeah, no, dear. You shall get second and put it. Amen. Kabomo Shibana Passoy. I was he. Now, Bofun Efra, I didn't know the kind of saying. Please, what the Holy Spirit is saying, Q could have brought bread. Doggy, I was in a couple of them. Now, man is saying, ah, Nanache is the hunger. Can say, say, hungry, say, hongo. What a kind of bassas. Now, putting him the front. Yeah, sir. Before it did any pediasa. You shall get taken young body in there. Amen. You shall get young body, can both say. Also, that secretary grant me for my. So, your point. Your point. Maybe I did. I'm about Casamania. Matthew chapter 10, verse number 5. Yes. As my phone, a Juma. So my phone, a Juma. Mr. Mabon Casamiti. Do me, you know, yes, Christo Suma won't show and say. Do me, you know, from Mumbra. So I play up a crumb was said, and what say and say, Mumma and Quamana, my cross. Mummy, now you're quiet. Why may you 2 minutes? What if it's a mantle? Why may you 2 minutes? Dominion. Be at to it, no, man, I can't. So for Shadak in the can dominion. Then they're coming in the tattoo. Dominion. A moment 2 minutes. You do. I don't say, more man, I'm a man, so maybe I'm money and Papa, and a man, so on Shannon Samalian Kurobian, and Cosset, I could be close. No, Monko Israel, fear me, while I'm on yes, you quit, fear me, while I'm in time. Namukwa, Monkancho, one side, hallelujah, amen. The brother said, Press the cage, no custom, and none saw them. That's up. Could just saw them one eye and as a samosa. Teche Kule, Teche Kofisa, the Latin, Sa, and Ecos. Can you ever walk out to say, Quasasamo Cosono, Sabe Nabose, Soften and Saba, Agata. Agati, you any intimate in Agati, very well, Biva, Tidum, hey, and you pack was you did. Huh? Any pack was you, blah, I can't kill me, then you put down him. I was sick, that's it, yeah, for swore. When you ever beat, now, Ababa will be bad. No, about me. Cast software is software de Jayo with me to me, the most of preacher is very careful. But I could say, or just an ending can of it now. I was just a bunny a big concert. I was. I know I understand. It's money I met some. So I need time. Miss yeah, we are. Sana, Mijana stand up a minimum. Hey, so let's say, hey, Papa, what meet me? My shame. I'm the Robert, I'm reading the article. Fuck, because what meet me, because we use some. We are the way we and pounds. Aye, Minister of Suffolk Johnson, the man I gave him to Kevin Channel. I saw you because we use some. So to meet Jimmy was me, and near Bridge Richard to work heavy. Hallelujah. Amen. He said, your money pass to the piano. I said, Bora, home, but I was somebody say. Okay, John chapter 3, verse somewhere 15 downwards. I said, you come from a former cemetery on moon to me. Now, extra some you come, Mombet Matia. In the best idea, just see a call who know me. Need net see who you want. No, check a second and go in there. Amen. They say, the young apostle was small, more careful, imagine I see ya. You could not. You could not, you can't say. So, for my cousin, a penny and so on. Mokian, what did they?
to ko be sin wo na me me anya asem papa no kwasem pa Yesu Kristo omo yenda amen Yesu Kristo nam ni to me so asuma na siafo wakacho se moko mo mane amanamai kwa so o se onam ni to me anworo so ka kire Adam se ko Adam o si ye o se Adam e ka kire o se edie we die when wo no we yin when man touch sa it is a kasa we bia na onyankopon nam ni to me so fa Yesu Kristo so ka kire suafo no se mo ko kwa amanamai kwa mani akwa amanamai kwa na mo nhyane Samaria nkuro bi lemu mo nhyane Samaria nkuro bi lemu nembom mo ko Israel fie nyi Israel fie eta wa ya ne ntan na mo kwa mo nko kase mo kan kire won osoro hini no aben mo nsa yarefo yade mo kan wie pa mo nsa yarefo de yare hallelujah amen it is a domini ni won sam na be ka tro me so hini na osoro hini na ben a na won nsa yare yen jundi no kwasem tiene me se won kokoro se wo de a Awurade de adom no fa me dom wo amen de afiri won chen ko no Awurade fa hu mobo no nse woni munyam amen hallelujah amen me ade me de pa ni o da ko se me ka kire mo me se mo to dwuma me didi mo sabat mu sa oh asamba na me ka so dogi mo to dwuma me didi mo pap ko me timi transidin sa di fo na mo yen kwara mo nya man no mu hu de me kiri ba panifo no beti ase yedi na nyomo ne bosse ya na ma me ne to na ne boye ne ya na nyomo ne pempem no enyo be se tu yare no du akwa ade shima ko makofa na ba ma me bra mani so akra no ano okwa pani me buna ko ye points ji 1 million fatu nsu ma ji edi woni ani to ahu no Awurade me ante ase da amen so wo se Awurade na mo tumi so na mo takema so yare we be fi okre bi so a ka fo no to ani agoro na pani fo ni bie se de me bie kire so a nke fo mo so ni agoro no kwasem aye won so me mo pagya me enko won so me won so me na so djuma ne ntesa enim adwuma ne nye ta pa wo de bisama me se nyom ekos onte onwura gidi aso dem da ba ya wosi bia eku aba ewu omo penti awosi ewu won anya yi wenya ayo akonobo ne o won na ayo modwuma sa pa ha wosi eku ti se ho kokona ba won tan aye sofo mpai ba aye sofo mpai ba da bi o di fo kasa wodo a da bi da aye tonto fon teke me Awurade na mo so isa nwade ne senkyene ne sa Ishaka se kinya kupo dinda amen wama ma wo fiso tomi wakache won se so mu kwa omu mfa amanamai kwa so amanamai na mo nhyane Samaria nkuro bi lemu mfa amanamai kwa so mo so nyakupo na mutumi fa Moses kasa kire Israelfo ha oso mo hwe yi nante mo nante no so mo so ko ma fa amanamai kwa so sa mo mu nshi mo kwasi asem no kwasem amanamai ne yobone no mo nye den mo nye bi se mo ye ba mo de owu ne ba mo ni pedua so pa ete sai ye woman na sie nim oda minister of mama tv am kan mama me trasi dia se ya mo pam Awurade am pagya yan wo sikeni bi ba gidifo mu bia no we take prophets pastors we take come say nkoa pastor what the make na say what take come say nkoa e dia ngwani hello when ya ho hwan ya o tiri dia na fom na wo ba pastor what the make na say because of say one man one ya is here come better me emra na dwumi say Awurade fu me mo bo tame so onye nkomedi a bia dom proma me na sika me dwetɛ ye Awurade wo dia man so ta klase akwala na okɔ pra gata mo ko sia godu fire utie Awurade na won tenchen onye Awurade nso adwuma ye de adwuma o say data no so bi esi wo gata mo and mame no okɔ for gold David eso chen fun amana sesa abusuani nya destiny na ye hye nyame adwuma ye buku na ye si na ye do ya na no obi o twam ase mo de ma ye ye o ami come tim say we am nyame atwa oka ko de ekoso wo dem ko ye ni nso ye pese ye huni ye huni o ja se na no sofu ba yi ba sofu Jacob sofu Jacob oba Tuesday no o si difo ha hu Papa mani say ya. Jiri for benefit bo abaso.
ye ko jam kam so for me serew ukoduru a pompa ka che Nyankopon se ye ni nyo yempe hey so ready about 15 years asafo ne tim years an yema wi hey papa de Nyankopon asoma no o ka Nyankopon asoma yasem anamboa no kwasem na do firi Nyankopon so tie Awurade o tie Awurade ya tie se ye no munkum ye o ese ya take maso nyi ede o e ka no kwasem a kire mo baba ye no makum David da ese sentale papa enfata ye o fata ye na no let you kwa ye bonkwa me take you scratch your embeso papa ni afa obi oton nua kwa me na ko no si papa eduane ye fi e twetwe were na masa ye bi ka adane na ni o na ni tira Jesus papa just on fele no am so de o fele edi tira ka ne nten na yima de ono on fele hwe ye nkomla nesi fokro be ye adwuma ka ne no omoko because of amuchirintia and munyam ka Christ da amen tani amanyina go say no sa asafie fa ne fapema obia ye die nka de yesu ya tiase sa to bi babusa so opedien pa ye twa asafo no ano kofi akosoma kro bi etimi se soma we de o se ka kofi di men me bisa na ho asama papa asafo ne first musimate me de mawali o awo miensa se Nyankopon Awurade dom boa me na menya Range Rover ma ho ntafo ne so yede aka ho je me so ka se amen fi se no on fa ho opere se Awurade adwuma nya nkoso na me huye mo ba na Awurade enhyira yen me se eskafo be ye be nkwala o mo so sa be ye nkwala sa the committee bi I said last week because share Pastor Victor Kusibuati me say we are softener wo sika on Ghana skani bianka de you ha oba wani ma o natural obedient just say onoga san obuade tata when you sika bat o obuo pa sa ani obi won so a sika na beto no so agini na me kwa mu say yes baba so ni sika nye na ama ye table ba ku wo just say eno African president bi am ye 3 no mo ban ho prayers and wait for me, I'm coming. I have a special meeting with this man and some prophets. There's a man no. I'm a prophet Abasa. Ye diabo say anko chi ne ko brofo a e be ka modern graphic. I'm got tina say ye tin komoni ye kasa no. Say me bi man say me kasa. I was say you respect me kasa chere me. And I'm here sikani bi ni escaphobia mo ti won so I was say do ni sabe ku kwere. I'm say sikade. Ah me was say kwa na sikani ba me me kasa chere sa. Trust na o kan we bi nyansa de wa sofo am say yes we dey assume the mean ke bo me wo timi ke do mo hallelujah amen veramente ya said amen hwe be ma na timi me tinani musa na wa volume say me onyame ho but say how esika fuka ke bi yusu ye mpanifo ya na me hura ho Tenche bezona program ba. Beba. Ai. Sikani bi pie ma se de be ko. Dogi, enya sem ketwa. Emu de. Hwe enya sem ketwa sikani ni pie ma. Easy. Ah. Peni ku kwale ku. Of easy yes ba. Do hima bi ko ebu akwana etwem baba. Opakike si wa pe. Ah, just say it say obi wo dem obi ahoma ba ma me no difo be 8 obi efrem so na ma me hini not one day oni ne ho ni nyandru ni ho ana yes carry your sister baby when a good prophet dem so ka say amen amen Ewurade won share da amen won tell ya hye what no we take pedua ni mobo de Ewurade frɛ wo a wo de hyɛ won sa no say frɛ ba ene ho me dey endru e brada dasene no I shall my side. I can't. Or the Tommy Bisha was that. One say a day. Say, Nippon to my say.
I didn't. To me, but this is then. Enjoy. Oshoni pa. I'm so sorry, pa. Oshoni papa. It's in the control. No. Enjoy. Oshoni papa. But the nipa hu. Atade nyina so. Jata. Ohun nipa na imagine blam. Tiana jata jana so dwa na mu ya mfa. Na ma crash. No awe. Wo hu nipa pe bia fa. So be kan. Ababa ko pe. Na wo chesi no. Physical eye. When tinechi sa away park so. Eye. Nkawe school park. When sani say ye tinechi. Ye kokko komu se senya wo papa. Ni fie ho. Ni pa wo. Na e pamo. Ne papa na ada no wo. Ni ti na ye. Sa be na tumi amedi kumni ni ho. Kami kunu. De ba tanga papa wu. Nanu ya. Na oda na wo wodi ko bi fie no bi di. Ka fa ni ti so. E on ka yo ko mo yi ni trader ni. Fan trader. Ade che na oda den wo ko to te go no wo wuda wo. Bibi ni wiase. Ha? Nyankopon di adi bi wasase we su brodi nipa hu atraso. Eni kwaso ma ade ni hu ehye okani pedua so. Eti no ka kire suafo ne say Satan we nitifo. O ha mo se mu sa bedu nembre. Eti so no awurade soma wo de a. O di awon fi so tomi. Omni din kwasase mo asase we so. Ba ye awon fi sa akayo ye awon fi. Inseko ye awon fi. Obi otimi podua ku obi e awon fi. It is said to me in your Yasuni Panza. Sir, so Shebia, Tiatiam. Now, if you uncle, obey, hallelujah, amen. About Poma, Pammy, if you are promise and fair, not card one work as a Cajun Pomis. Come on, Smanin, no Janico, your Pompeii Radent, a Christopher, in Solema, ye bread. Obaya, this one, yes, your Pompeii Radent, this one, Pompeii Radent, the Casasa Radicana Swiss. Ye nya kuponi nyame ana ene difo kwa wade fa no so ye bibi krombe hebra wo bre we tibe yin we chinkase na ye wo ja na chinkase ha na wade be ko ma titim sa bi na utima mim nyina na adane na kwasem udu abonti so kwakoto banku a bo so ato abete na beto na fi udu ya na wakase me difo so we dia fa me ka me to banku so ato abete na wadi ni sa Shaka se Kenya kupu dinda. Amen. Dunia, shebabu niko na mihadi. Na monsa yale fo yade. Sa yale fo yade. Na munyani ufuo. Na munyani, but what is word no? Munyani ufuo. Mama akwatafo ho nfi. Wo se difo bia nyame de ne saka ho so be difo pen. Na nyame ka che wo se wo. This number se pen you was we. Obenyani ufuo. Sa. Yantro na. It was se ka utimi nyame. But up to date. Amen. Up to date. So we are here, Sierra, Bob no chance account. Quite fancy. Correct, Mahoya, to make one water, Mamma Manico, you boo, eh, Ampa, and the first to be water amber. I said, Quebec, you four. Munyani, you four. Oh no, be a cycle for not one of the trans or pirates house on hospital. What's the benefit of Panochi? But because of that, 2 million, and then in the hall, in the foot. Kasachire if ebe ye wate wudi for the wapa ebe ye hu wudi ne se enye yie sa Yesu dim tina heden na ye yie Christ patron kind amen. Read the Bible. Munyani ewufuo moma akwatafo ho mfi na owi ama obi akwata ne ho mfi muntu ahohomane tu ahohomane monya no kwa munya ne kwa wo monso momfa makwa ya kani ye ne ho de do asedi on tiase munya ne kwa momfa makwa tegai mu hwe sika o anadwete anakobre bosuom ewa mabosuom tisa quotation kinkan ya onzo okotu sase mu echi opa no but say oh yes nyame dwumani a ehwe no ko bi account ena me dwine wa bo say me ko bi me bia ma ko yi me sika free wa na bes me makro su no sa na ase ko bi ase me mie enye izo wan free wa ma se wo honhom ne kita o kani padua fa be investment o da say am o VIP ena we ni sika djuma me wo ana soft back wa no ko bi banga agu se ne ho na yira ha so on za so fukro o say amana no akatum
bank ne goma e ka daraso ne first like don first capital so for about 6 person mesa uta be perform say team e you know bank bebre pa first capital na dia then o yi pampaso so kaka bisi wo dia bank ne man yam system say man ateko say man isi wanya throat of cancer kora kasa amnya fro be nyamya adwuma so ko bi investment ena age won semo no papa so seminia Matthew chapter 10 verse number 10 yes na mo hwehwe akwantuo boto hwehwe sika akwantu boto na de anantade mienu anampaboa anapoma eren poma na sofo anapoma anade na odwumayefo aduane fata no odwumani na aduane ye dey e fata no odwumani tweti fata no ndi die sese ready ma won seka no sabere abeka ene homede asma ho sem fama won se die awurade frɛ wo de hye won sa atofo mo security ampo se awurade ma won sa nya de enkempio what security ampo. Now the problem is so what me kasa now only to me I had a can and from best to go you are doing nothing and I will to me I had a can from best to go now what me so kasa so you are doing nothing it moved together and you shall ready a kwan for now kwan so amen nothing I said you amen now the emre no e ready be man kunim die timi wie pay dem amen the more you den said you know obo yes Christo dia eni je be wie pay no kwasem awra ho na aba na akaka krebi na wo sere hon konkono o ho ma ye nyina sa onyo bia de o ye wona hwe na kira kwan ne ye abusua eti fa ho to ne so obema ho ato yesu di muti on shira yenda amen yanga se onyankopon yi na do ye hoda e ba cha o ma won nifa so kosoro na fa kire sofo so asembe ne ka kire sofo ya me shirao na on shene do nyene kese koso man hon konkron tinani mu yenso ayeti asemede ne ka kire ye ho sable yi onyankopon nam ne tume so akasa fa osofo mu e de a kire me no mienu